Kuringana na aria mauma mutino-ini uyu thutha wa mbura nene iria iraire igithandana utuku icungireirie kumomoka kwa rugiri ruru na gukomera andu mari toro kuria aya eri makomeirwo ni mahiga ma ruthingo ruru. Gavana wa Kiambu uria wikinyirie haria mutino uyu uhuanikite ni arutite watho wa akombori othe a nyumba iria ikomeirwo guthamio orio nginya riria nyabari ya miako mekuheana marua ma wagiriru wa nyumba iria iraikarwo. Hakuna mtu hata mmoja mwenye atarudi kwenye nyumba ile block na hii block mpaka tumalize ukaguzi na tuweze kupatiana barua ambayo inaonesha ya kwamba hiyo nyumba ni salama kwa mtu kuishi. Wamatangi ni aheanite mwihoko wa ati ruhonge rwa kuhitukia miako kaunti-ini ya Kiambu rukoretwo rugicenjia mitaratara ya uheani wa marua ma kuhitukia miako, undu uria uthiite na mbere kunyihia mitino ya nyumba kumomoka kaunti-ini ino. Kwa ule muda unawezekana mdogo zaidi, hata kama ni siku moja ama siku mbili, tuhakikisha kwamba ripoti imetoka ya ukaguzi na inakuonesha kwamba unaweza kuishi ndani ama hauwezi kuishi ndani, lakini hatutachukua risk ya kuacha watu wakiwa ndani ya nyumba kabla hatujapata habari kamili. Padoine ha Inooro TV kuma Rwaka Kiamba kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikuga wa Kariuki.